گورپانên karî li Duhokê di roja cîhaniya kirêkaran da divala nebûn ji kirêkaran. Kirêkar vê rojê nebce jin nizanin, belkî bi behî didene xuya kirin û dibêjin ew texeka bêmafin di vî welatî da. بالنسبة للمعاملة طازجة باهية قاعد هذا حي سشرة اكو عيب دل مال خبط بين فدانا عيد هذا نتخانق وعيد اخو فراوينك خوش خود كيف بشكل خوين درك جدربة معاملة تاتم سشرة عامل شولت كان بربرسو عندهم هميجي عطلية على اساس كعطلة كهذا برخد عامل سر شولي خو هيك شولي خد كاتو Kirêkar xub qurbaniyên krîza darayî dizanin bi awayekê ku bihayê kirêya karê wan jî kêm bûye zêdebarî nebûna mercên selametiyê di demê karî da. Camiçûn منظمه میکنه چون دونام درن لگدی تو بجار من نگیریه چون بجار حال من نگیریه تو بجار ما بل تو بجار یک من نگیریه برنامه گلک یا ضعیفه روش 20000 برین که هونه وقت شغل معاشی 25 بون 30 بون که 20000 پنایتن. Êketiya sendîkayên kirêkarên Kurdistanê Leqê Duhokê jî rexnên xweşaliyên peywendîdar hene û nabînin ku hîç yasayeka girêdayî bi mafê kirêkaran ve bihête cêbcêkirin. Cejne bila cejn bîl bu kirêkara ne bu wezîra û serokvezîra û bu parêzgara û fermanbera. Yasayên girêdayî rewşa kirêkara ve hemî duristahî nayêne cêbecêkirin welatê me. Daxwazkarîn bêne cêbecêkirin. Li pitiriya bajar û deverên Herêma Kurdistanê kirêkaran komvebûn û xirvebûn li dar xistin ji bo desteberkirina mafên wan. Lêl parêzgeha Duhokê çi xirvebûneka bi vî awayî nehat encam dan. Di roja cîhaniya kirêkaran da li tevaya dam û dezgehên mîrî bihênvedana fermiye. Lê kirêkar di gorepanên karî da newçaverê xudankarekî ne bûyeyekê ku îro jî kar bikin û bi destê betal nevegerne ve mal. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.